Grabe kayo kusog ng hangin sa Baguio ba guys. Kusog kayo hangin. Grabe. Grabe kayo Baguio guys. Hangin na. Grabe na kusog hangin guys. Grabe guys, grabe kayo kusog kay hangin guys. Naputol ang wire, ang main wire sa linya sa kuryente. May wire putol oh. Naputol wire sa kuryente guys, dali guys. Ang sina mo, tangtang. Galing sa silingan. Guys, may resulta sa Baguio guys. Isboy, Stila, si Papa. Oh. Stis pa. Oras. Studio mo na yung studio. Walang ilaw. Run out. Sa tanga dito ron boy? December? 16. Ha? 16. Tanaw boy? December 16? 17? 16 pala eh. Wala internet, wala tanan. Grabe lakas ang hangin oh. So, woo! Grabe guys. Allah, talo mo. Ako ang multicab. Tawa mo ah. Buwang anaw.
Sila. Guys, naglakad na lang kami guys. Oh, tingnan mo yung mga ano. Grabe gusto yun. Okay, guys, oh. Na. Baba tanan. Guys, lakad lang kami guys. Wala. Zero. Camellia Homes, Deadpool. Sorry, yung Jericho Studio live stream Deadpool. Essence Band. Walang live stream. Gasoline station guys. Gasoline station, oh, tingnan nyo guys. Grabe. This is Cebu. Tingnan nyo yung gasoline station. Ano nangyari sa gasoline station GT dito sa Lawaan, Talisay. Wala yung gasolinahan. Yahay Resto Bar, acoustic band. Wala na Yahay. Yahay na Yahay talaga. Grabe. Grabe, grabe yung bagyo dito sa Cebu. Talisay area. Ito ang Yahay guys. Sira. Tignan mo sa loob oh. Wala na. Grabe gasoline station guys. Pila ang gasoline station. Dili tao pa inom tag tubig. Grabe ang gasoline station ngayon oh. Puno.
Snack break to guys. Sila. Kika lang dia. Grabe oh. Break. Pila pa doon sis boy. Bumili ng gas. Hello everyone, we are the Essence Band and nandito po kami sa MJ Recording Studio. Sana all may kuryente. Kami wala pa rin. Pero anyways, maraming kayo guys. Yeah, we do miss you guys. By the way guys, maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga sumuporta sa MJ Recording Studio. Medyo po talaga, nakakataba ng puso, nakaka-overwhelm masyado yung pagtulong niyo po sa amin. O kahit yun na, medyo nakakaiyak. Alam niyo na kung sino kayo guys. Pero thank you so much po guys for always supporting MJ Recording Studio and Essence Band. See you soon. Pag may internet, sana makabalik. Wala pa internet, wala pang ilaw, wala pa hygiene, wala pa yung bubong lumipad, lahat ng mga ano Wala din poste. May tulong pa sa amin guys kasi maulan. Guys, thank you guys. Thank you.